Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, okarjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, misunhabham, hanhupanakchik huchlorabhamti. Dios aski uroi chorabhatam, monata hilanaka, kuyakanaka, makutimpi humanakan hilatama, hermano Lino, utanakamkama portasingtan, aka sábado vilta kantatina. Niyawa posi urunaka sarakaraki aka diciembre paksita. Bueno kamau timponakak ratuki hali, y hasta akamaraj tukuta kirakiniwa. Ukampisa munata radio uchukirinaka, humanaka rosanipxma, diosaja masuma uruichuristpan, maski uruichuristpan, aka sábado orunja. Kamaja, humanakaro, aka radio tercer éxodo, uxatoquetua, paltanipxma, arumtanipxma. Maest asisa, radio ribereña, Cauquer radio teje katasi, Huancané Lugarana, Perú. Y tiene que teje istasip Corazana, radio ribereña, Kumanacarosa, Arum Tanip Jarexnawa, Munata Gilanaka, Cuyacanaka. Ucamaja, Calhuatanja, Hanirar oración Lord Casa, Hanirar Dios Narnacapa Lit Casa, Monaractanua, Arum Tañaraki Maicutimpisa, Ucaste, Perú Lugararro. Irujani lugararo monaraktan arumtaña. Upanakak siempre penyo istichisto radio tercer éxodo. Ukamaja Gilata Raúl Gómez, Umaru Akalwatanja arumtansmaja, Umaj siempre poniwa istiritata radio tercer éxodo. Dios ajumar bendispanaya, Ukamaraki esposamaro, Uyaka Luisa, Juparosa arumtaraktanwa. Kamarakiw arum taraktanja, takpacha wawanakamaro. Elías, Abraham, Rosa, upanakaro arum taraktanja, ukamaktiosaj bendispanaya takpach familia Gómez, ukamarakiwa Huapaca San Miguel, ukawajaroj monaraktanwa, arum taña, Hilata Rufino, kunjamakichktas hilata, diosaj humaroja bendispanaya kalwatana, anchakitumaj istarakta akar radio tercer éxodo. Ukamarakiwa, Huapaca Santiago, Ayucaujaroja, Monaractan Arumtaña, Gilata Mariano Carazas, Diosajumar Bendispan, Ukamaraki Takpacha, familia Carazas, Diosajumanacar Hachanachap Bendisirakpan, Ukamaja Arumtaractanua, Huapaca Santiago, Ucaujitana, Utjaraquiwalja Hilanaka, que tiene que estar siempre, acá radio tercer éxodo. Ucamaja, Aguatiri Félix Romero, se te majestas Xtaja, Humaros Arum Taniraxmawa, Diosay Humaroch Chamanchpan, Diosay Yanappan, Ucamatuk Ampi, Humaj, Diosan Marcaparo, Irpaña Mataki, Ucalugarana. Huapaca Santiago, sector Calacota, Ucaujaro Arum Tanja, Diosaj Bendispan. Ukamarakiwa, Pumata Nihaka, Pueblo Libre, Ucaujan Istaraquistoa, Ilata, Ujanucaja, Cuyaca, Segundina, Hisa, Cuyaca, Segundina, Ucaujan Istichisto, Uparos Arum Tawaractanua, Acalwatanja. Dios Ucamaja, Bendispan, gloria al Señor. Osisi Waitanua, que tiene que tener siempre Istichisto, acá radio tercer éxodo, Maestra Isktanua, radio ribereña, Perú, Huancané, Ucalogaranquiwa, Ucarradioja, Ucatoquiwa, Mistas Caractan, Maestra Sisa Calhuatanja, que tiene que tener radio ribereña Estaptaja, Humanacarua, Arum Tanipjaraxma, acá Chuquiago, Altupata, Lugaratpacha, Humanacangelatama, hermano Lino,
Dios hachanachap bendispan, munata hilanaka, kuyakanaka. Ukamaste, Dios aukia, akalwatanja, yanaptarakchispan, uparua maitasiwayanyani, oración toque. Oración toque maitasinyani, ukata, Dios anarunakapa, paltasiwarakinyani akalwatanja. Ukamaste, niyawa seguramente sartas japachata. Si te hasta numak sartas hastaja, ukamaja atencionampia, istarakim, Dios anarunakapa, contej Dios ahwakichki, ukasumat anta, ukasuma uma, almana kasataki, almana kamataki, munat hila, munat kuyaka, ukamah kalwatanja, Dios arroya hakastasinyani, oración toque. Señor Jesucristo, umarua, akalwatanja, yuspagaransma. Ma orompis todavía, cantate asipkista akaorakan, ukatwa humaroj, yuspagarsma, akaña todavía churatamat, ukamaraki makotimpisa, aka radio tercer éxodo, hauka ojar portayanista, arona kama arstañataki. Ukamaraki, oh Señor, graciam toquej, mayest asipta, radio revereña, aunque radio tej huancane, Perú kalugarane katasi, Señor, umaj, ukamwakichawaita, ukatwa humarios pagarsma, taque kitinakatej, aka radio istapje, aka sábado vista cantatina, taque hupanakaroy, bendistam, Señor Jesucristo. Aruna kamaja, viñay hakanyaponiwa, aruna kamkamaj, haniu kitin sutikiti, hakin aropaj tukusirikiwa, ukampins human arumaj, viñay atakiwa. Alaj pachenkirauki, nayats amtasirakita, yanaptarakita kalwatana, akakulyan arunakama liitaña, akakulyan arunakama arstaña, taque ay marlajra parlasiri shilanakataki kuyakanakataki. Padre Santo, munasiña mahkao kachas, ukatwa humaroj, walipuni, yuspagaransm, kau kalograntej waonekamaj istapj, de repente ukawanekamaj, anchin ustatarakispa, Señor humay, ukasuma kolir amparamam lukat makaorasan. Humanwa kolyahoti, chokhrem tokeo kolyata haphatatja, hayu kamawa Isaías profitan libro pan kayaktat, kunja ukah sumas, humatao kolyerin kolyeripah, chuyimachiripah humatao, yantanki ukanakaro atipt eiris humatao. Señor, akalwatanj, humakia ka microfononax usma, lakajs usma, ukatste Dios, markamaro, wawanacamaro, aronacamparlt am Señor. Kitinakatej ernakapje, aka radio tercer éxodo ukana, kitinakatej ernakapje radio revereña ukana, upanakaro yanaptarakim, bendistarakim, upanakahwalalwat hasartasipje, ukat Dios, akamakinanac apnakapje, Señor. Ilata Simón upats amtasimakalwatana, seguramente upahwalalwat wasartaspacha, acá contacto lorañataki, Señor, radio tercer éxodo, ucampi, radio riberiña, ucampi, ucamat arunacamaja, mistaña pataki, taque, lugararo, chitinacatej, aymarlajra parlasipki, jupanacataki. Ucamsasao, Señor maitasma, Jesucristo, santo, bendito sutimaro, ucamapan. Ukamapan. Bien, ukamaste, takpasiwañaniwa, Santa Biblia katusa, números kelkata, hayu kauhatwa, Diosana runakapa, lit asirakiñani, akalwatana. Números, ukaj merk testamenton kiwa, kumaj takpasiwayam, hanukaj anut asimsa, Números capítulo 21. Wali sumas pahumaj leit asma enteramente alpach capítulo 21 de Números.
Inayasti akalwatanja, solamente partes importantes, litwayaja, acá Números capítulo 21, ukata, versículos 3 ukatnera kataro. Akam sasao castellanonja, Dios anarunakapaja kaylaqtata. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Ur, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Gloria al Señor. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal, y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Gloria al Señor. Acá versículos 9, mayampelit a castellanuna. Y Moisés hizo una serpiente de metal, y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Dios bendispan, ukasuma, Collana, bendito Arunacaparo. Ukamaja, Munata, Radio Ichukiri, Hila Culiaca, Umaja Calhuatana, Ustamay atención, acá Diosan Collana Arunacaparo, Ukamata, Almamaj, Manqtatani, Almamaj, Chamainchtatani, Ukachamanpi Ujmaj, Supayaro Saikatata, porque Supayaj, Jamisi isto, Muyupa isto, Hiwasanakar Katunda sin tu Kanyataki, Isa, Wale Salkawa, Nyanka Supayaj. Pero kunapachate humaj Diosan arupam chamainchtasit. Akasuma Diosan umtasit. Humaja saikatatao supayaro. Jesucristo sutiparo. Akapais paro na kampe atip tarakitawa. Ayo katawakisi. Diosan aruna kapaja. Atencionampe istaña. Diosan aruna kapaja. Wale respetompe istaña. Ukamaja kalwatatja. Para el tashiwaya ñaniwa. Jesucristo roy uintam. Ayu katemat. Mire a Dios. Osarax nama esatja mirando a Jesús. Ayu kaspao, creo que ukampe entendía tak. Mirando a Jesús. Jesucristo ro uintasapini. Ayu kitoketo apal tashiwayani. Ukamaj Diosaj humaros nayarosa. Yanap istpan. Nayaroh Diosaj yanap itpan. Arona kap arsunyataki. Arona kap alit anyataki. Kumarosti Diosaj yanap tarakpan. Diosan arona kapa istanya mataki. Diosan arona kapa katokanya mataki. Chuy mamaro. Isan. Aka Diosan aropaj.
hakañawa. Diosan aropaja paspa diosawa. Kun haukaj kusisiñas. Ukamaja monata radio ischukiri. Kitinakateja kalwatan istasipta. Radio Revereña. Ukamaraki Radio Tercer Éxodo. Umanakawa. Mayampisa. Arum tatapta. Umanakaro sanipsma. Atención osktam. Ukat humaj istamakakolyan arunaka. Unapachatej atención am istata. Ashart anyampi istarakita. Ukapachaw bendicionani. Diosan arunakapaj humataki. Si tejan ukamakas paja. Akarunakaja. Inaspeke pasharakchispa. Ukamaja. Diosaja. Bendispanaya. Ukamaste paltasiwayañani. Mirando a Jesús. Jesucristoro uindam. Hayu katoket. Kun hasomas komaj. Jesucristoro uindañaj. Isa. Ichoroj. Taketokero uintsna akapana irampej. Mainina kahyasta. Niawa uintasktan. Kutirimara. 2022. Kun hamakikani. Walikihani hich. Ay kamyas uindasktan chatpayabe. Mainina kaha khipaj uindaraktan. O kunahan walina kaspasan. Akamara kalta. Yasta ichakni tukuyasktanoa. Ay kam khipaj uindapjaraki. Mainina kah kopito que tal vez uindarakstan. Chikato que tal vez uindarakstan. Ay kamakiwa. Akaurakenja hakaraktan. Pero akalwatanja. Muntanwa. Jesucristoro uindaña. Kitis Jesucristo. Jesucristoja. Alajpacha. Akapacha. Lurtiri diosawa. Humaro. Bendicionanaka churiri. Humaro. Hakaña churiri. Humaro. Paneras akamundo. Kaltatakan ukhatpacha. Asiri. Ukatiusaw asitatam humaro. Chihliatatam humaro. Kupana. Wawapaña mataki akatiempuna. Aka glorioso evangelio kata destikta añataki. Kun hakusisiñas. Ukamaja. Señor Jesucristoro. Uintañaja. O viñay hakañaponiwa. Señor Jesucristoro uintañaja. Kusisiñaponiwa. Samarañaponiwa. Jesucristoro uintañaja. Chikpachanza. Bendición. Katokañawa. Porque Señor Jesucristo que utje. Taque bendición anak. Señor Jesucristo que utje. Kusisiña. Samaraña. Crispiaciña. Entonces ukatawa kisi. Señor Jesucristo uintaña. Gloria a Dios. Akalwatan hlita si waitanwa. Akakoyan arunak. Aka números librot. Akawahanak parl chistoa. Kun jamás. Ka merque testamenton. Yosan markapa kaukiritech Israel satakan ukamarkaj. Egipto markant akisiatan. Pusipataka hilamaranak. Ukampes alajpach diosawa. Sarakanerakin. Monte Sinai koyopataro. Ukatste Moisés sata chacharo. Taktasina. Profeta pañataki. Unapachatej Moisés chachaj. Diosampi hikisi. Monte Sinai koyun. Ukapachao diosaksi. Nayak sarakantua. Uihtwa markahant akisitapa. Uihtwa markahana ayakotapa. Ukatwa nayak sarakanta. Moisés humaro kitasima. Humao kispianita markaja. Sasawa diosaj Moisés aroja saraki. Isa. Diosaj siempre ponio trabaje ma profetampe. Profetao diosan instrumento paja. Moisés chataj diosan instrumento pan wakatin ponja. Ukatawa diosaja Moisés ampe istapisi
ukatzti Faraón, Egipto reyero, enfrentase. Esa, enfrentase. Dios aja, taqich amapa, uñesta eraki. Dios anch amap toquewa, Egipto marcaj, asut rantate katasi. Kunaiman asut inakam, kaeranakam, ukamaraki ishkunakam, ukamaraki umanakas wilar tukuay, ukamaraki nina chichis, kupso, ayo kamao, asutrante, una laicotej, rey faraón aja, aniumuncante, Israel marcaro antutaña. Pero Dios haste sanwa, Moisés aroj, marcajaro jespianjam, faraón rein amparapat, Egipto marcat, ukatzte acaba sararo, erpsunjam, akaujan nayaro yupaychiñapataki, sasawa sawayanja. Okwa Moisés chachaj pokaskanja, hasta que ma orua, faraón reja rindisjana. Dios aponeu atipjana. Dios aponeu qal ainestayana. Aunque faraón rej, walich amaniu tukurakina. Upaj seguramente wali munañaniu tukuna. Wali qhororakiu tukurakina. Pero campesa, Diosana asut ipaja, totalmente wa, rey faraón huparoj, qal ainestayana. Juntamente marca pampero, hasta que maoroa, decidje, rey faraonaja, antut han es el marcar. Una pachatej atipjata hanja, ukapachawa rey faraón upaxi, Moisés, apasjama que es el marcar. Humanakaj mistjapjam, kauker Dios atejpal, toca Dios arruyupaichiri. Kun jacuseseñas. Diosaj atip eripeniu. Diosaj no asiu chamapampe. Más que cauca chaqeskpas, cauca reiskpas, cauca intelectual chachaspas, cauca guerreroskpas. Una pachatej Diosaj no aseja, Diosaj atip japoniu. Ayu kamawa, Israel marcaj mauroj, Egipto marcat, Jespianita jana. Dios paispa jespianin, Moisés profeta toque, ukathopanakaja Egipto haitasinja, yasta wasar chica, hutantjapjana, kaukaro, Dios ajopanakaroh prometinwa, más suma oraque, kauker oraquetej, hachoh oraqueike, lichis miskis achki, uka oraque. Ukathopanakaja yasta Egiptot mistonesina, upanakaja uka la marcot makatapjana, wayanjama, ukakotas payaro pachichtana, Diosan monasiñapatja. Ukatzte hupanakaj wasararo mantran tapjana, hayuk kanawichaja. Israel markaj paistasje. Kunats paistasje, kunalekoti ukawasaranja, ani utjante uma, ani utjante tanta, ani utjante aicha. Esa, Dios ajo kamau yantaraki wone kaparoj. Dios aj yantapeniwa. Munat amigo, munat hila, humaj creyente estaja, Dios ajo maroj yantaraki tamwa. Yo no sé con jamja yantachitam. Tal vez más problema, tal vez más uso, tal vez pistaña. Yo no sé con jam maneran hay Dios aj yantachitam. Dios aj yantaponiwa wone kaparoj. Examen taponiwa. Ukamau Israel marcaroj, ukawasaran Diosaj yantanj. Kunapachatej Israel marcaj yantatanja, kunapachatej aichas tantas umasanotjanja, ukapachau hupanakajichaja maihtas japje. Ukapachau hupanakaja Dios contra arsupje. Ukapachau hupanakaja profeta Moisés contra arsupje. Kamsa supanakaj sapjeja, akan khlit awaitano. Números 21,
Verso 5, ukan kaskiwa. Israel marcaste Dios contrao, parle. Profeta Moisés contrao, arso. Israel marcaste siwa, oh Moisés. Kunata que es Egipto, absone presta. Acabasarán. Haniwot jite ni manca, ni tanta, ni aicha, ni uma. Haniw konas utkite. Kunata que es Moisés absone presta. Walwa Israel marcaj. Moisés contra. Dios contra. Arso ay japjana. Un hayakisiña su caja. Unata gila, munata kuliaka. Dios ajumaroj kespitam. Supayanam parapata. Kau jamaj visión tu katayatas ukat Dios aj kespitam. Humaj chamak takin hiwaña rosaras kayata. Ukamat Dios ajumaroj. Arropampe aka glorioso evangeliumpe. Malampararon tat kantantam. Ukat humaroj absuntam. Ukat chamak takita. Hiwain takita. Viñay hakain takiro irpjatas iwaitam. Huchararaki pana alajpas Dios ajumaroj wilapampe harektam. Wilapampe perdón tawaitam huchanakama. Ukampis. Kunapachatej yanta ajuti humjaroja. Kunapachatej yanta anakaj taltam. Ukapacha humaj paist asjta. Ukapacha muchas veces Dios contra. Tal vez ma pastor contra. Que te Dios na nonaka palco ka contra humaj arso exta. Anito kamaki. Ojalá no kamakaspati. Ukamau katimpunja. Creyenteja. Israel marcaja. Dios contra Arosjana. Moisés contra Arosjana. Ukau han Dios aroj gustkante. Ukau Dios aroj kapesiana. Ayo katao Diosaja. Akat jamatki. Wale venenoso Catarinaca. Acá en Biblia se va serpientes ardientes. Gloria al Señor. Hisa. Wale venenoso Catarinaca. Diosaj unshuejana. Diosaj takich aman Diosawa. Kupaj arropan pikiwa. Takikons lori. Kunapachatej Israel marcaj. Jupa contra arrozje, profeta contra arrozje. Entonces ukao Dios arrojan gustante, ukatwa Diosaja, uka venenoso Catarinaca, ukan akana ya hasta, justo pa que unshuijana. Gloria a Dios. Kun jaukaj sustjas que yas. Munat gila, munat kuyaca. Radio Tercer Éxodo esterinaca. Radio Revereña esterinaca. Umajakalwatan wal istam. Haniu Dios ampej burlas xnate. Haniu Dios ampej saukas xnate. Dios ampej cosa serio. Dios ampeja chekpachapini. Wale alt achima. Respetoa necesitasi. Una pachatejo ka condicionan kataja. Dios ajane antut katamte. Dios aj bendicitam. Pero humatej pachasita. Humateja. Una pachatej yanta nakajutan uka Dios contra yata. Aka Israel markama. Uka pachaj. Aniwalikaspati. Aniwalikaspati. Aniumaj maiktasim, hani pachasim. Yanta nakasutchi. Usuñas porinchi, yakisña sutchi. Dios ahu Mariana ptatam taki ukanak atipjaña. Umaj sarantas kakim. Dios ar servisa. Hanipon qips untamte. Umaja Jesucristo por untam. Oco akalwatan paltasictan, mirando a Jesús, Jesucristo ro uintasa, gloria a Dios. Dios ayo kamaj bendispan. Estaba isnaw akalwatan jama yupay chave, ocho wal importantiwa, alabanza nakaj wal importantiwa, alabanza nakaja, más suma ofrenda uintatao Dios arco sisi. Dios ajoka alabanza naktaipin hakaseraki, ukamaj akajaya, ma yupay chave ochumpe, estaba ñani, Dios aros yupais araquiñani, acá Radio Tercer Éxodo Oxatoquet Pacha, Radio Revereña Oxatoquet Pacha. Dios aj bendispan ukamaj. A ver, señor técnico, uskatawayamaya, ukasuma yupay chave.
ñanakas, llakisi ñanakas, t'aqisi ñanakas, creyente taquij, pasawayakiw, kun jasumascuayu pachabej, munat hila, munat kullaka, yantanakan tati, llakisi ñanakat purintam, hacha ñanakat uthi, problema nakach purini, an maiktasimte, ukanakaj mathaiham pasaskaniwa. Diosaj monarakisto yantaña. Ukato atake ukanakaja utañapa. Diosaj yantapiniwa. Kun jamas aka Israel marcaros Diosaj yantana. Wasararo Diosaj irpantawayi. Y wasaran stehani utkante ni tanta ni uma ni aicha. Ukapachao creyente nakaj maiktasina. Ukapachao creyente nakaj Dios contra. Toque sipjan. Piña sipjan. Diosan profeta contra. Moisés uka contra. Kunata kisap sunipjista. ¿Ve? Kichuruk walhan naka ukam. Mainek muniwa kunapachatik takikunas walisk ukaki Diosaro arcaña. Ukaki qostaña, ukaki iglesia saraña. Kunapachatijan wali naka hotjej ya hasta. Upanakaj maiktas jiu. A veces fasilakiu Dios con sars hapj. Fasilakiu ma prediker con sars hapj. Kun halekisiñas. Haniu kamaña pakiti munat hila munat kullaka. Yantanaka hotjeja ukanakaj pasas kaniu. Unjamos uka qoch istawaitanaj. Yakisiñasa, achañasa, pasakiniwa. Gloria al Señor. Entonces kamaja kutañani yosan aruparo. Ayu kamawa, una pachateja, Israel marcaja, Dios contra, profeta Moisés contra, upanakaj arsubhana, y Allah pach Diosaste. Apisino. Ani uparo agradkante, ani gustkante, ukama, Israel marcaja, Dios contra sus katapa, profeta Moisés contra sus katapa. Ukatao Diosaja, Katarinaka, Unchurbayana. Walipunin Katarinaka. Pakisarna cañana, Utapationa, Iquiñotana, Mancapea 5 sinana, Uyo abatin lugar anacana, O Katarej Oxan Axano, Waltataponino. Uka Katarina Caste, Wale, Vini Pukandat. Una pachatej macha charos ma warmiros yasta, achante, picante yasta, uka horas pachau. Uka chachu ka warmeja, hiut awajana. Nos parqueña unicha, Liakis keñarakiu meisat. Kisa, wawa pasa. Waina pasa, tawako pasa. Kuna pachatej uka katarij achantanja. Uka horas pachapuniu, hiut han, libitat han, hiwata. Kuna laikoteja, uka Katarina caja, wale, venenoso Katarina cano. Ukatwa Biblia seja canja, yosana rupanja. Números 21 ukan leit tanja. Verso 6 ukan, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordía al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ukajaniunan arojakit. Santa Biblia en Kayakatao. Wal hanina kaponiu. Israel marca taipit. Hakeji warawayan. Uka Katarin achandat. Uka Katarin picantat. Uka venenon kal vininhat. Wale hachkaya pachano. Liakis que era aquí pachano. Yakap familianaja. Y upachano esposo.
Yaqipan hiuchina esposa. Yaqipan tal vez hilir wau hiuchina. Emil wau hiuchina, yoqal wau hiuchina. Uka katarin pikantat, uka katarin achantat. Katarek taketo kenkano. Katarek sentipunino. Diosau uk ustupat ki unsuyana. Israel markaj Dios contra arrositapat. Y profeta Moisés contra arrositapat. Ukawan Dios arroja ergatkant. Ukawan gustkant. Munata radio chukiri. Umaja. Walipon yung amuit asit. Ani fasilakiti Dios contra parlañaj. Aniwa Dios ang profeta pa contra parlañaj fasilakiti. Munata radio chukiri. Munata hila kuyak. Wal humaj. Ishta makarunak. Ukatste. Respeto oskam Diosaro. Mas que Dios yantas permitist. Mas que Dios problemas permitist. Mas que Dios permitis machanak. Mas que Dios animalan hiwanyaps permit. Takiw ka nakahmayan tawa. Uka nakahpasa niya sawa. Uka nakahiwasan aski sa takiw. Hukamp Diosar makata niya sa takiwa. Hukampi Diosar unta niya sa takiwa. Hukampi Señor Jesucristo unta niya sa takiwa. Haniwa kipakot niya takikiti. Munata hila. Kuna pa jate humharojoteja kakasta prueba yanta nakah makfasila kirakis tiktaktaha. Ni iglesia rosarain monoktate. Ni oración lorains monoktate. Ni Santa Biblia exlitas in monoktate. Kun haukahle kisinyas. Amuy tapisim. Munata hila, munata kuyaka. Radio Revereña Esterinaca. Radio Tercer Éxodo Esterinaca. Kao kachakanakans istapta ay marlahra parlt asiri hila kuyaka. Kumana katakiwa ka Diosan kolyan aruna kapah. Kuna pa jatih ka tiempo nukam katarina ka kalpi kantanha. Hiwarayan walha iselitanaka. O kami panichaha Diosan markapah susthasina. O kapachaw Diosan markapah. Katatanyampi Moises akaro. Utapkhana walhaninaka. Ukat Moises aroh achik tapkhana. Profeta Moises. Upanakaxpachanwa, perdón tapkhit. Nanakaw Dios contra arsupht. Nanakaw huma contra arsupht. Ukatwa Dios kakatarinak apayani. Ichaka kakatarinak aja. Achantasaja. Walha. Inas mainexchin nayan wawaharo hiwayek. Inas mainexchin isposaro hiway. Isposuro hiway chin inas mainex. Moisés. Diosaroy maitam. Oración toque Diosar achiktam. Akakatarinak apaktas gistpan. Akakatarinak Diosar chakayakpan. Ukamata hanukampe hakeheo pataki. Por favor Moisés. Humach Diosaroy maitam. Diosa kakatarinak apaktas gistpan. Risinaw hakeh. Israel markah. Perdón maisin. Y Dios istarakin. Y profeta Moisés asti. Dios arroba mayin. Ahí está. Números 21, versículos 8. Castellano nos iba. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios ajucar remedio. Churabayan Moisésaro.
Moisés aroxano haniunak chakaykata kakatarinak. Waliki markajaj arrepentisej. Waliki hupanakaja perdón maipjej. Pero campesaniuna yajichaja akakatarinak chakaykate ni apajkasu kakatarinak ukamas kaniu. Ucampis nayaja ma remedio. Uskuwaya. Ma colla, ma medicina, ma salvación uskuwaya. Kunans uka remedio ha. Kunans uka colla ha. Kunansa uka qispiasiña ha. Diosasti Moisés aroxanwa. Moisés. Kunhamte humaj uka katarinak unyikta ha. Uka pais humaj Lord am. Mitalat. Y kunapachate humaj ma katari Lord hataj mitalat ha. Wandira kaspas ukam mahachalawar warkata. Ukatsti. Itinakatej. Katarin achandatani. Uka venenoso Katarina. Picantatani. Mas que chachapas warmipas wainapas tawakopas kitipasa. Kunapachateja. Piktataneh Katarimpi. Ratu kipanupanakaj uintapjpan. Kaukir Kataritej mitalat lurkata ukat bandirham warkatkata. Ukar uintapjpan. Kunapachatej uintaneja. Upanakaj. Jespiatanio. Veneno janiu afectjanit. Joyata janiu. Chihuañat jacañaru pasjane. Gloria a Dios. Dios san sotipaj chanjatapan. Oka remedio Diosaj. Moisés an oruna kapana. Churana. Oka jespiasiña. Oka colla. Diosaj wakiana. Kunansa. Moisés. Upawa. Metalat lorañapana. Ma catare, serpiente, catare, víboras estanch maesat castellano. Kaukir catarinak tek Diosaj unshikan igualito. Yo no sé con jamjai Moisés lorchina. Metal umatataychin ukat ma moldero y hasta catare. Kun jamakan tek yekpach catare ukarundat lorana. Ukat stimach alawar mach apostiro war katana. Takin unhikay altoro. Inas koyo hang China. Ukat take kitinakateh. Machachas Katarin at Shantatachin. Rato kiponiu undanya pana. Uka mitalat lorataki Moisés akwarkanja. Uka Katariro. Una pechate uintanja. Y hasta. Venenoch. Aniu kamachhans. Upaj kolyata katashan. Chihuaña panwa. Aniu hibujante con la ley cotejuca. Moisés metalat katar lorkan ukarohay unkatachin. Aniu pankar airuña pacante. Aniu velanak kanaña pacante. Solamente untaña pano nada más. Ukat paltas iktanja. Acá mensajen. Mirando a Jesús. Jesucristo uintasa. Isa. Katimponja. Uka serpiente de metal. Mitalat lotat katariroa. Uka Katarin achantat chachanaka warminakaja. Uintap hanyapana. Jespiata nyataki. Han hiwap hanyapatak. Hanukasti hakanyanip hanyapataki. Veneno han afecta nyapataki. Kolyatap hanyapataki. Kun hanos parkeñas. Dios auka remedios kutain. Pero Katarina kajorakan. Igual lo que es can. O tapampana y hasta cocinanza. Y quiñotanza, pationza. Uy, awativinza. Taque, taquisar nakavinza. Y hasta Katarej. Opjtas can. Kuna pachatej Katarej picantan jama chacharro. Ma iselitaro. Uka iselitaj rato que pone uinteña pan. Uka serpiente de metal ucaro. Uintana y hasta. Animo pajeyo kant. Ni venenos afectaba kant.
nos parqueñanicha. Ukasuma remedio Dios uskun. Ukasuma colla, ukasuma medicina. Ukasuma jacaña, quispiaciña. Gloria a Dios. Entonces, Camsis todavía. Números 21. Verso 9, ucansas que kiwa. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando alguno serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Gloria a Dios. Kun jacosiseñas. Aniwa pangkar air katanya pakan, te haniwa bilakan katanya pakan, tanukas solamente untanya pakin iyo sa nyampe. Katerin at syanta takya roto kipun untanya pan. Yas tu kapachew pah. Iwanyat hakanyar paschana. Kolyatahan. Ani beninoh afectante. Gloria a Dios. Kun jaukah kosisinyas. Ichak takiw ka nakah kontek Antiguo Testamento paskan ukah simplemente mauntasibinwa, machibinwa. Kunatek machak Testamento verdaderamente luraskan, ukat parlaskan. Ichaka machak Testamento sarayani. Evangelio de Juan, capítulo 3. Ukauhan hakam sa sausidio sah. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14, castellano Hakamsiwa. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Ukkasumamos kasti. Ukkasumahakanyasti. Ukkasumakolyan aruna kasti. Unata Radio Chukiri. Señor Jesucristo Hakauhanja Arsuayiwa Aruna Kapan Kayakt Atawa Evangelista Juan Upawa Kayakt Awayi capítulo 3 Ukana Ukatstesiwa Kun Hamatech Moisesaj Wasaranja Mitalat Lord at serpiente, malawar warkat kanha, hayo kama wakisi, hakin yo kapah, warkat atanyapa, ukamataki kitinakateh, upariyaoskani, ukasti, han hiwap hanya pataki, hanukasti, winyay hakanya niya pataki. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ukamaja. Uka serpiente de metal. Metal at torta tu kakatari. Moisés akwar kanja. Hay ukaruin tatawa. Señor Jesucristo wartatanya patain. Monte de la Calavera Ukaujana. Malawa cruzaro. Lek katata. Ukan wartatao. Katasina. Kunata kiusisa. Taki kitinakate hupar untane. Taki kitinakate hupar iyaosani. Upanakaste khispiata apkhanya pataki. Hiwanyatha hakanyaro paschapkhanya pataki. Gloria a Dios kun hakusisiñas. Ukamach munat hila munat kuliaka. Munat amigo, munat Radio Chukiri. Kitiro intata ukasuma khispiatayata.
Humaj solamente uintañamawa Señor Jesucristo. Hisa. Iya osañampe. Asjartañampe. Respetompe. Uintam. Calvario Colluna. Señor Jesucristo. Human hiwanyama. Hiwayatapa. Humana lawa cruzaro warktata ñama Cristo warktasitapa. Warktatatapa. Liqkatatatapa. Kun jamas Moisesaj wasaranja. Metalat lorata katari warkatan malawaruja. Hayo kama wakisi. Hakenio kapaj. Señor Jesucristo warktatañapa. Taki hucharar hakinakaj. Huparo uintap pataki. Ukatsti viña hakanyanip pataki. Gloria a Dios. Porque acá tiempon jamonat hilamonat kuliaka. Taki hakewa espiritualmente. Ajay token alma nakasanja katarimpi piktatatan. Kun suka Katarina kaj representé. Uka Katarina kaj representiwa hucha. Hucha. Kunas huchaja. Hiliri huchaja han diosar iya osañaki ukapeniu. El pecado más grande es la incredulidad. ¿Ve? Han diosar iya osañ. Han evangelior iya osañ. Han akat diosan aruna kapar creyeñ. Ukao hiliri hachahuchaj. O karoste walja sapinakani hujaj. Invidia siñanaka. Yaka diosar yupay chiñanaka. Ukamarake chisme apañanaka. Ukamarake falso testimonio naka. Ukamarake kunaymana wachokanaka. Luntata siñanaka. Ukamarake haqempora pelea ñanak no siñanaka. Pleitos si Biblia. Taque ukanakawa. Katare runtata achantisto. Ma venenum pham almasar uskunti. Ukato almasaj. Wale usuntat. Ukat almamaj hiwanchkiri. Ukat almamaj qalalo. Ukat almamaj usuntat. Ukat katarin piktata. Perichahumata othiu ma remedio. Othiu ma medicina ma colla. Othiu humataki ma salvación. Ukaste simplemente. Aniu Dios ajiskistut, humaj estudia, humaj título na kaniña mawa. Aniu taki ukanak palkit Dios aj. Aniu Dios ajiskite. Humaj hachaña mawa. Hiskaña mawa, aniu kanaka. Aniu Dios ajiskite, humaj yasta aka religión, aniwa. Dios aj arupan hasiwa. Chitina katej uintani. Muisisana. Metalat lord at katariro. Katarin pikanta tanaka uintani. Uka oras pachao veneno al chaktawayhani. Hani hiwahanite. Hanukasti hiwanyat hakanya rupas hani. Kolyata hanio. Ukano mirka testamenton. Pero ichaj Señor Jesucristo. Kolyana Dios akasin. Calvario cruzar warktata. Chapipillon saphatata. Kalp ekepan wilamaishtaki. Klauna kan lekentata. Cucharara. Filamasi. Tal vez primera vez magistaca glorioso evangelio. Tal vez alma mahkal pikantatachi huchampi katarimpi.
inas hiwanchkiriche, pero humataki utia calvatana más remedio, más colla. Uka collaste Señor Jesucristo, Calvario, collón warcusi, solamente humanja calvatana y yaosañampi untañamakiu. Haniu konas loreñamakit, solamente yaosañampi untam. Cristo humalaiko takesitapa, Cristo humalaiko sufritapa, human hiwanyam hiwatapa, human sufriñam sufritapa. Uka kollan santo wila wartasitapa, hucham hare kanyataki. Anit kuchik tukata. Ukata wakisi, Diosaro kipon untaña, iya osañampe. Hiwas ucara kayhaniu kunaktansa, pero Diosao pokatain hiwasan manusa. Human manuma, human hiwanyama. Diosao pokawayatain. Ukka sumasti Diosan lorata pasti. Ukka askisti Diosan munasinya pasti. Ukka tapi Evangelio de Juan capítulo 3 ukanja. Versículos 16 ukanjseja, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Kunja nos parqueñas cuaron acá. Ukamaja, alajpas Diosaj bendispan, makochom pistawañani, y hasta ahora nakaj parece que ni aquí por en jaraki. Ukamaja, Radio Revereña Esterinaka, anchakita karo nakaj chuimam kampurki, Radio Tercer Éxodo Esterinaka, akaro nakaj anchakit chuimam kampurki, munat hila munat kuliaka. Dios ay bendispan. Ukamaja, akajay makachompe, maalabanza. Ukampi Dios arroyo paist oñani. Gloria a Dios. Hayukamawa, Dios anakir iglesia paja, yupayjas karaktan. Dios hayukamaj bendispan, unata Radio Revereña Istrinaka, Radio Tercer Éxodo Istrinaka, Dios aja, hachana chapa bendispan aka kollan arunakapampe, chuimanakamaro, almanakamaro.
Kutir programanwa hukampi para el Jesucristo ointam. Mirando a Jesús ukatemata. Ukamaja Dios bendispan y hasta aquí oraj por en jaraki. Ukamaste kutiri program kamaya sasao saniwayapsma munata hilanaka kuyakanaka taque aymarlajra para el tasirinaka. Dios ampeki ukamaja kutiri program kama. Amén, amén. Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistson hapham, hanhupanakchik huchlorabhamti.